Moi, ça m'a dit à Kokuma le niveau. Na chambre boutou mon bateau sur le nid. Si on nous monnaie, on comprend. Cousin, maman qui s'est invité, moi, c'est elle qui s'est invité. On fait un qui s'est invité. Comment ça pousse à la beauté? Oh, Mirma. Combien de fois tu peux t'en aller au Pichulingo, le père de la charité? Bah, trésor Mbambi. Bazoya, ils sont même mal. Les balles déjà combat. Si on n'a pas de mchara, bazo fout en gâte, faut la chalani. Na bomanchoto. Oh, question. Vraiment, yo ma vieux que les autres tournent en bas, foutent tout ça la ligne. Là, on a pas relation que Banque mondiale, le Corben, on va monter pas aider yo. Pour nous enlever yo. Yo, kana, sur la Banque mondiale, les lois aident. L'obé ou il n'a chouche. Hein? Asina lembi nanga. Ah, boni boy. Ozala moi ça soni. Au fond de boy. Ubengi HB, DJ Alibo Kechu. Ubengi kwa ida kabiso. Mbeye muhumbura biso. To yam tatinda to bala. Tala, Mirma. Na ko bomba nchoto natika mokili oyo na yebisio na boyina bima mosi mabe oyoki po elo na ko beta yo o tika la ka obe o robela ta AVC yo kashi nini so beta na par AVC Mirma nga AVC na shotango so ba ta AVC na shotango ola changani no yo na nuna zero ba stress yo shumu nene stress oh là là, moi je suis là, le seul fermé, non, ngulu, je suis là, ngulu, nanda. T'as les chiens mati. Y'a bé ou là là. Wabi lobé là. Oh, ça, on m'a attendu na pabra au bateau là. Ni matin de ponguer. Oui, et y'a yo. Fisto basendi. Oh, mon ban na teze. Oui, ona. Oh, y'a fisto basendi. Toi bien. Il s'est donné ma sauce. Mateme. La sauce, c'est comment ça sauce? Yeah, donc ma foi. Donc toi là ma pas mateme na mungwa mama bomaka na semu. Maman zo. Na teze kwa bini atina mama mbo. Oh, on la teze soupe sauce. Oh, na teze kwa bini atina mama mbo. Mambu, bon mani. Combien? Ça code na glace. Ah. Maman. Abi modèle na simbo ba pesi mongo. Peggy bamba pe ba pesi mongo. Ba cha khod. Yo komo mama komo amoko ya. Mi rai bo pulenge. Kombo na ngai. Mi rai bo pulenge. Mama yo mapulenge. Ah mama ba pulenge. Mais na internet komo na moko ekota bien. Écoute bien. Ba pulenge unte. Bon pulenge Mirma. Zo mama mo aspo. So ba sendi. Ala kombo na ngai. Noko anga mo. Neko na ngai nzambe tozo kemba mwa ezaka na. Yo ba ve toto kemba. Yo. Na sepeli ndo moninga boye na ebi te so na pesa yo nini nzamba pambola yo. Otie combien? $500. Mama! Number single. Ok. Lobby na tongo na okeso.
Zamba pambola yo e. Zambe nanga. Zamba tika bana niki. Ok, ciao. Mabi comme. Ni boko bateke nono ko brand kuchati ndembo tulamba soso alwa bozilo. Makamba brand eza awa. Yo. Besa maono boy buguchati nembo. Ene baza batembe. Outinda te alo batenda bana mbo. Fulo ba pepe teke nono brand parti teke 300 na tonga to doki ya on. Se basena no boy mo bibe ba o bien. Cardozo, omoni kobota bana ezakelengi. Nebi ke ataso na bénéficier pas michote mais pas non bénéficier. Bandeko na ope. Bandeko na ngai. Mama soso acha onja. Achango 11 dena la bo. Na la manka ya sauce ya donc sauce bloquée. Bloquée o sana so okani ngana sauce. Manga na olena nga kingo. Matembelo na sama mafuta mbila Oui, le calignon. E bela rapina rendez-vous mo. Fandaboni. Wana ngi ma ko sa atoko pese ngi $20 wana. Ko ko chiba kuti na yi. Ma place ya ndeko na yo. Mozo yoka abia bana ikuti tongo. Micho komela ebele te. Ngo ngono to zena ngona wana. $500 oso na zio ngo kabo. Yo oza $20. Cardozo 50. Na vendo. Yo. $20 coûte ebele. Cardozo so ba. Yo mo yebinga. Bonjour. Daddy, lelo sata. Olobi? Sasso papa. Soso lembo. Alembo mate alenge sasse. Nana lamsi soso. Noko boy kuchati ndembo ngona otso ya ndola Atindi kombe no be. $300. Bon no Brian Gocha atindi 300 bulamba ngulu te fresh bulamba soso. Na mbona na yo. Yo voza susuru ndeko mwaso ngatine sese. Yo ba giyo mfa batse ba mo ya ngo a. Ekoma ka. Yemva ngapesa ngambo na yana ngwa ya yo apesa ka yo. O ya mwa ndeko mwaso ndeko pete. So ndeko mwachi na ngoyi bitanga bala kama mama yo zalapa. Mais yebi saka role mangala tindela ko peti. Bolambi soso yende. Ya mtakala to wote. Oui. Ya C'est wuyo. ça oui. Soso wuyo. Nari fincha. Wewe fincha. Lobaka sela mobimba mkongo ngamona okoko. Nari fincha. Na mona yo na bebe mboka mbo. Bebe oya kameme. Petu ana amelanga mbongo. Na jole kopa a filmer Bembe. A filmer Bembe bensiere jate. Na ebe mata. A filmer Bembe ta onda. Bensiere jate sko bata ta onda ko molandiranga na benga kumukima ngai. Ko kanga ye. So on Ya comment les commissionnaires? Ba so se bloqué. Si on va commissionnaire. Comment on commissionnaire à matin on va caméraman. commissionnaire jaka baton ya nini. Oh ba sala ba match. Yo yeba note. Kale zo bena zo kola na buzo na sima munene lukola mama ne. Oyo bandi na ngina ngatombe bana te na zolamba biloko na ngana kimie bongo na service. So na lifinja nango. Na ya munene ya mai ti on tient relia a to na ba délestage. Maman le nene il faut na relia le ta 4 boula c'est mon. Na yiki saki oni tika ko pesa ka mbongo ya misho moni mama. Moni déjà ba kutini to za amasala laki. Sana. Après ça moi si bis na ndoto. Micho. Oh non. Femme de nuit. Ça m'a dit so Si on a lia no pesa moi si bis to lia so na ndoto. Ai kwa pena ambe. Yo. Qui va la femme de nuit? Mema, Chérie. on bouge la chambre jani. Surprise, ça va. Surprise. Aujourd'hui batra, to changer ma tête d'oreiller. Nyonso to bois qui. Na place bo changer. Na yebisa bino déjà lido lema. Alaka ki ya utinda biloko nyonso chambre wana. Siko buche oreiller sawa. Lido lema ngati na mkoloni. Oreiller. C'est quoi koti bongo ba bomba bombela. Oreiller kasi maman na yuko monte no so no ko bwana atinda ki. Yo mama sombi ba oreiller ko changer na ba drap. Problème ite. To bulongo li sawa. Oreiller bulongo. Otumaki mo changa wa. Pourquoi on a pourquoi on a fou? Fulu wa. Ya toke. Toke na jo. Oh baby ba. Kanga mno na yo yebitina te. Tina ngwani. Toke. Tina ngwani. Toke oreiller. Tina na oreiller. Oh, otaki ndoki ne oreiller. Oreiller. Papa, maman s'est changé de chiba oreiller bien kuna ngwani. Toke na fulu. Toke. Ba boka ina fulu. Toke na fulu. Fulu asa sima. Za chomo. Oh.
Mais si azongi avo pasanga fiso basele ande kwa me motema na tejo. Mais na uti kuna fulu wana nakhotaka mama banzinzi batondi please. Anzinzo papa linga bango natumba ka veyuke. Veyuke aza asut kotondi basalisa. Reali bana. Ne chuke veyuke. Toki. Abio bisonga tumani. Assistons le baquet. Nazoki appelle ya fondé Kabé. Abiki. Siko akomi bien. Nzambe amalamuke na ba prière lobina ke prière bi Nzambe fondé Kabé ayoka malamu. Nzambe ayokaka. Kama benga na gangi. Ya solo. Fondé. Obiki. Et salinga ma bien 30 Nzambe ki prière na biso vraiment. Bango nyos na Ramis Manzanza na France. Ah Ramis. Ramis Manzanza bi tu peux benga ngati na pona belinga. Na ngobenga Ramis Manzanza te pour aller. Bango da raso mon na bengi trop. Moi j'ai tout ça dans la conjoncture la passion. Alors tu cases là. Et un mais Gilles man qui doit aller à la France pas déclarer yo benga raté. Yo ni ka code, il faut benga ka. Oreye jawa. Hein? Oreye. Oreye. Hein? Oreye papa. Micho oreye. On appelle ça. Oreye. Ah, Eka to songo po. ah. On a yaki na madame pas ici là. Toni ka to. Nani? Nani? Pululu. Ça pas Pululu, peut-être Pululu. Nangana boaka Pululu uta. De on a ya mobile. O eba bia kise. On appelle ça qui est Pululu. Pululu. Pululu za. Etika na okate pululu. Toilette, yo ka toilette ka toilette. On dit t'as oh ma. Oreo la pesa ki wala ba. Oreye jawa. Pugululu. Oreye jawa pi pugululu. Te. Oreye ma pesa ki. Yo papa lo bino mo lo bi kudi ya papa. Oreye ma pesa ki. Oreye. Usa. Oreye. Ese. Ucha jawa. Mimi mwa shanga ekota na hotel amela yo ma na janvier. Toke. Papa. Et pas ba janvier ba bi she ekota na hotel ye ba ena bo on a bi te ba tout hein. Pardon. Ezali elo bo ate. On est la bonne quoi qui d'Oreye. Papa On pas ba janvier. Oreye ma be. Maman asombi Oreye ya bien. Azuka mabesa nini abwaki wa mabela makoti. Papa le biko Oreye wana kakizo. Kado jojo ye bate Oreye. Mais mimi mwa shanga eza show. Eza show. Yo fongola ka to. Na toke eza Toke kasi toke. Ona. Madame. Na sina pas Oreye. Toke kasi te. eza show. Toke Eza shainte. Kateke ma janvier o kasite. Ah, c'était pour tout les langues. On dit bonbon, on dit bonbon à boire. Boire casé assez à santé. Fameux organisé. Comment on avait? Non, bien moyen matin. Eza show. Là, c'est bien. Et là, on a bien moyen de Pululu. Elo bien moyen matin. Eza show. Nini ko papa. Elo bien moyen matin. Eza show. Pugululu. Soy bon. Pugululu. Oreye. Paris pour te Pugululu. Et là, on a Oreye. Papa, omoni Oreye. Namona ngonano. Namona Oreye. Pugululu. nabengaki ozalaki nango te nga lobi nazalaki na fayol ngalula na dimitran fayol ngalula na dimitran macridis comme dimitran macridis
ngako benga comme on a te wamine les gamilai. Ba Macridis. Macridis. Dimitran. Où tu me m'appelles quoi? Mine ya milai te janvier. Ndonge. Nano bla yaki. Papa lui zombala na Madrid yaki. Lui zombala yaki. Ayaki. Nicolas Richa, à ce qu'on a été en vacances. Nicolas Richa. Mas a mina Fayol ngalo, Fayol mama wasala Dimitran. Janvier. Mais où c'est on appelle ça? C'est qui sont là? Pololo. Janvier. Janvier. Bon année qu'on a entendu bon yo janvier. Basta. Oui, n'a pas la contrôle pas. Oreiller Jawan. Oussin. Ba ben Oya solo wana. Oussin. Ezali. Janvier. Mwana longa na noa. Ya makamba mikolo longa. Oh, papa tu as Asa tambula moko tona 23 à 23 ans. Yo, 23 ans. Papa quoi là au chat. C'est là. On va quoi là na mula au chat. C'est là. Yo. O se chamba jenga. Janvier. O ko changa age point. Oh, je n'ai pas. O ko changa. Daga so kasi dimini na. Janvier. Oreza. Esa kasi kutenda. Ah, Torre. Janvier. Oussin. Na banga batebele. Janvier. Ah, botile nanu. Janvier. Tala Oussin. Esa kuna. Tala Janvier. Bon, autour de moi quel est? Janvier. Oussin. Janvier. Lisa. Botile nanu, botile. Soba benga aza Mama cousin. Botile nanu. Mama de cousin. Mama de oreiller. Botile nanu. Déjà Oussin. Yoka. Chole langa bien. Janvier. Cousin ça. Janvier. Feruka. Sans crier aza pas. Papa. Tosala boyo papa. Janvier. Papa. Aujourd'hui, on que bolinga bo trouver ndengai. Muto benge lisusu te parce que cho bojo benge ezo troubler ye. Botika ngala chola na ye. Olinga appel. Janvier. Problème ja ouais. Tu au monde toyer botoyer le loko moko. Ndenge King Makiad, un Canadien de plus au Congo alubaka toyer le loko moko. Eja oreyo ba jo tuno ja coucher. Oyo Poulou la pesa. Nga Poulou. Tala Janvier. Nga pesa. Janvier. Ah. Nga pesa. Ah, botika ina. Janvier. Papa abiso. Abore oye. Ta faki. Ngamnya la tuma. Be yuka. Ta be yuka. Bote kodenganje mona batu pe. Papa pesapi. Ah, cousin. Voilà des coussins. Janvier. Janvier. Nalobi hein, et ça. Cousin. Tant pour la personne là. Na kema kala muna boîte. Ah, boîte moi. Na boîte. Na boîte. Na boîte et sur le makasi. Tokena biso ka boîte. Ya si desa na ngokuna papa. Bona biso boîte na bango. Okay. Je vais bominga. Non, mais je vais bominga. Nani kintie quoi? Mema bominga. Mama bominga. Ore wala ndenge jabu na sala ka economy na ngala kati. Ah, mbongo comme déjà 15 000 na bandoko ningala somba pa tolo mala ku $15,000.
bénéficier. Ye à Jambe. Jambe. Tema. Janvier! Vous savez, 15 000 $. 15 000. Bombo, on est à bombo à boire. Bois casé assez à santé. C'est ça quoi? Papa, obi ko tala na mutuno na omona zaiko famille adei. Quand je suis à bout des souffles, je me tourne vers toi, ma seule source. Même quand je perds le goût des vivres, en toi mon espoir s'y ravive. Nombreux me jugent par l'apparence, ce que je dis, ce que je fais. Mais toi tu me connais depuis l'enfance. Tout ce que je vis, tout ce que je sais, je m'abandonne à toi, Seigneur.